karticama, možda ste vidjeli kako to izgleda. Što je jednostavnije, znači samo da može glasati, ništa drugo. I odlučili smo se na ciljane platforme iPhone, Windows Phone 7 i Android. Zato što podržavaju onu famoznu nekakvu rezoluciju 320 piksela širine, recimo to je nekakav. Znači 320 piksela izgleda super na sve tri. I onda nam je to pojednostavilo posao. Mogli smo se igrati sa CSS-om zasebnim za svaku platformu pa reći ok, body mi je tu široko ovo, tu mi je široko ovo. Ali koji emulator želite? Ćemo Android koristiti ili Windows Phone 7? Windows Phone 7. Joj. Nadao sam se drugo odgovor. Rade oba dva. Rade oba dva, sada su tu nekakve stvarčice u meni. Ali, ajmo ovo zaboraviti. Znači ovo je početna stranica. E sada, prisjetite se onoga što manje sadržaja. Znači mi smo ovdje rekli ok, korisnik je došao na mobilnu web stranicu i mi pretpostavljamo da velika većina traži što se događa, znači što će biti sljedeće. Recimo vi ste sad na predavanju, ja sam užasno dosadan, gledate što je trenutno u druge dvije dvorane, išli bi tamo. Ili gledate što će biti